وفكرتنا عن عقد هذا المؤتمر الصحفي جاءت من واقع معرفتنا الأكيدة بأهمية ومركزية الموضوع الفلسطيني لدى أبناء الشعب التركي الشقيق. هذا الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ أكثر من 75 عام، هي عمر النكبة الفلسطينية عام 1948، ومنذ أكثر من 56 عام هو عمر الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967. Bu basın toplantısını yapmamızdaki amaç şundan kaynaklanıyor. Filistin davasının ve Filistin halkının kardeş Türk halkı için ve Türkiye Cumhuriyeti için ne kadar önemli ve merkezi bir konu olduğunu biliyoruz. Filistin halkı 1948 yılında uğradığı musibetin üzerinden 75 yıl geçmiş durumda. Ayrıca 1967 yılında işgal edilen Batı Şeria ve Gazze'nin işgalinden 65 yıl geçmiştir. نعلم جيدا أن الشعب التركي الشقيق يتابع موضوع فلسطين ومعاناة الشعب الفلسطيني، ويعتبر هذا الموضوع ويعتبر هذه القضية قضيته الشخصية، كما أيضا يأتي هذا المؤتمر الصحفي من واقع معرفتنا الأكيدة أنكم كمؤسسات إعلامية أيضا تولون هذا الموضوع أهمية كبرى، نظرا لأن قضية الشعب الفلسطيني هي ليست فقط قضية سياسية، إنما هي أيضا قضية قانونية وقضية أخلاقية وقضية ضمير وقضية إنسانية وقضية وجدانية. Filistin halkının acılarını Türk halkı kendi acısı, davasını kendi davası olarak görmektedir. Ayrıca biz biliyoruz ki Türkiye'deki basın kuruluşları da Filistin davasına ve Filistin halkının çektiği acılara çok önem veriyor, her zaman ışık tutuyor. Aynı zamanda Filistin davası sadece siyasi bir dava değildir. Bunun hukuksal boyutu var, ahlaki boyutu var ve vicdan boyutu var. عندما نتحدث عن حصيلة العام 2022 فهذا العام لم يكن عام برد وسلام على الشعب الفلسطيني، بل كان عاما ساخنا دمويا وزادت فيه معاناة شعبنا وآلامه. Geçtiğimiz 2022 yılını düşünürsek, 2022 yılı Filistin halkı için kolay bir yıl olmamıştı. Barış içinde geçirilen bir yıl olmamıştı. Tam tersine sıcak ve kanlı bir yıl olmuştu Filistin halkı için. ويكفي أن نسرد فقط بعض الأرقام على سبيل المثال لتبيان حصيلة هذا العام الدموي. Geçtiğimiz 2022 yılının Filistin davasının kayıplarını ve çektiklerini rakamlarla size göstermek istersek, بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في عام 2022 230 شهيدا، من بينهم 171 شهيدا في الضفة الغربية، 59 شهيدا في قطاع غزة، في حصيلة هي الأعلى منذ 7 سنوات. وعلى رأس هؤلاء الشهداء شهيدتنا وشهيدتكم شهيدة الكلمة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، والتي لا يزال قاتلها حرا طليقا محميا من منظومة الاحتلال الإسرائيلي. Sadece 2022 yılı içerisinde Filistin halkı 230 şehit vermiştir. Bu şehitlerin 171'i Batı Şeria'da, 59'u Gazze'de ve bu sayı 7 yıldan beridir en yüksek sayıdır. Bu şehitlerimizin başında bizim dostumuz, sevdiğimiz ve sizin de meslektaşınız olan merhum Şirin Abu Akle'dir. Tabii ki kendisinin canileri, kendisine cinayet yapanlar halen serbestçe dolaşıyor işgal güçleri. حصيلة الجرحى في عام 2022 من أبناء شعبنا بلغت 9335 جريحا بإصابات مختلفة سواء من قبل جيش الاحتلال أو من قبل عصابات المستوطنين. 2022 yılında Filistinli yaralıların sayısı, 2022 yılında yaralananların sayısı 9335 vatandaşımızdır. Bunların yaraları çeşitli bölgelerinde ve bunlar hem İsrail ordusu tarafından hem de İsrail çeteleri, yerleşimciler tarafından yapılmıştır.
حصيلة الاعتقالات في عام 2022 بلغت أكثر من 6500 حالة اعتقال، لا يزال 5000 منهم معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. 2022 yılında tutuklu sayımız 6500 kişidir ve halen 5000 kişisi İsrail hapislerinde yatmaktadır. أكثر من 833 منزل ومنشأة فلسطينية جرى هدمها من جانب الاحتلال بما فيها تلك المنشآت في مدينة القدس الشرقية. 833 Filistin evi ve Filistin kurumlarına ait bina yok edilmiştir işgal güçleri tarafından. Bunların içerisinde Doğu Kudüs'teki Filistin devletinin kurumları da yer almaktadır. أكثر من 793 هجوما شنه المستوطنون في الضفة الغربية على مواطنينا وعلى أملاكهم. Batı Şeria'da 793 saldırıdan daha fazlası da Batı Şeria'da Filistinli vatandaşlara ve Filistin vatandaşlarının özel mülklerine yapılmıştır. أكثر من 13130 شجرة زيتون قام الاحتلال ومستوطنيه بإتلافها واقتلاعها. 13.130 zeytin ağacı işgal güçleri ve yerleşimciler tarafından köklerinden sökülmüştür ve yok edilmiştir. أكثر من 13,000 وحدة استيطانية جديدة جرى بناؤها في الضفة الغربية المحتلة بشكل غير قانوني وغير شرعي من خلال أكثر من 116 مشروع استيطاني استهدف أكثر من 9700 دنم من الأراضي الفلسطينية المحتلة. 13.000 yeni yerleşim birimi yapılmıştır 2022 yılında Batı Şeria'da. Tabii bunlar hukuk dışı yapılardır ve bunlar 116 proje kapsamında, yerleşim projesi kapsamında yapılmıştır. Bu da Filistin halkının 9700 dönümlük toprağından işgal etmek anlamına geliyor. في عام 2022 أكثر من 262 مرة جرى اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة وبحماية كاملة من الشرطة الإسرائيلية بما يشمل أكثر من 48 ألف مستوطن نفذوا هذه الاقتحامات. 2022 yılında 262 defadan fazla Mescid-i Aksa Yahudi cemaatler, aşırı radikal Yahudi cemaatler tarafından baskına uğramıştır. Tabii bu baskınlar İsrail polisinin himayesinde gerçekleşmiştir ve bu baskınları yaklaşık 48.000 yerleşimci yapmıştır. كل ذلك كان في عام 2022. وفي بداية العام 2023 تشكلت في إسرائيل حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو وصفت حتى إسرائيليا بأنها الأكثر تطرفا والأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وضمت شخصيات وأحزاب سياسية معروفة بتطرفها ومعروفة بعدوانيتها ودعواتها إلى القتل والتهجير والطرد ومزيد من الاستيطان ومواصلة اقتحامات المسجد الأقصى المبارك. Demin saydıklarımız 2022 yılının bilançosuydu. 2023 yılının başlangıcıyla birlikte İsrail'de bir yeni hükümet kuruldu Netanyahu başkanlığında ve bu hükümet İsraillerin arasında bile en fazla radikal ve en aşırı sağcı bir hükümet olarak gösteriliyor İsrail tarihinde. Tabii bu hükümetin içerisinde aşırı radikal sağcı kişilerin olduğunu biliyoruz ve bu hükümetin içindeki şahıslar daha fazla Filistinlileri göçe zorlama, Filistinlileri yerlerinden koparma, daha fazla yerleşim ve daha fazla Mescid-i Aksa'ya baskınlar yapmaya çağırıyor. وبرنامج هذه الحكومة الجديدة الذي توافقت عليه هذه الأحزاب الإسرائيلية الجديدة يعطي هذه الأحزاب ويعطي هذه الشخصيات الكريهة دورا واسعا وهامشا واسعا لتنفيذ فكرها الفاشي والعنصري ضد الشعب الفلسطيني. Bu hükümetin programı, partilerin anlaştığı hükümetin programı bu aşırı radikal ve faşist şahıslara
fazla alan açıyor. Ayrımcı ve faşist projelerini ve planlarını Filistin halkına karşı gerçekleştirmek için. ولم تتأخر كثيرا هذه الحكومة في بدء تنفيذ تلك البرامج العنصرية والفاشية، حيث يمكن تلخيص أبرز ما قامت به حتى الآن بعدد من النقاط. Bu hükümet hiç geç kalmadı, zaman kaybetmedi bu faşist planlarını gerçekleştirmek için. Şu ana kadar yaptıklarını şöyle sıralayabiliriz. استمرار أعمال القتل بحق أبناء شعبنا الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين. هذه الحكومة الجديدة أعطت لقواتها صلاحيات واسعة وتسهيلات واسعة في عمليات إطلاق النار، ومنذ بداية هذا العام 2023 ارتقى لنا حتى الآن 13 شهيدا من بينهم 3 من الأطفال. Bu hükümet daha günlük öldürme eylemlerini halkımıza karşı yapmaya devam etti. İşgal askerleri ayrıca yerleşimci çeteler eliyle bu hükümet güçlerine ve çetelere büyük yetkiler verdi. Filistin halkını hedef almak için ve onlara ateş açmak için. Bu yılın başından şimdiye kadar 13 şehit verdik Filistin halkımızdan. Bunlardan 3'ü çocuklardandır. Ve biliyoruz ki bu yıl bizim için zor olacaktır. نحن لا زلنا نتحدث عن أيام على بدء العام الجديد، الأمر الذي يوحي بأن هذا العام 2023 سيكون عاما دمويا كذلك. Yani biz şu anda bir yılın bir ayından bile az süre geçirmişiz, günler geçirmişiz ve bu kadar büyük bir bilanço varsa bizim için bu yılın kanlı geçeceği